السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boom. Wakomori watukufu doumba Mwenyezi Mungu ikimshelo wanono mjuha wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarniki musomwema na khatima njema. Ikao ça fait très longtemps rusonji ya Facebook raone sa zetambu zijilio nana ze sujet zaho wanasho hatu wazaza hatu wababa hatu rakaudu zamba mjua ukaya turamu ha change statut haka celibate li abaha halola ihazi ngarandisa ukabula garhumula wa hazin shagarombo Mwenyezi Mungu raili zinji na zinji Wakomori wanasho hatu wakau compter sur nous. Dinabi ukaya vous pouvez compter sur nous. Narambe nezi change. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike mwisomwema, yarjali herna baraka. Ikao hozia wenjwa batunamu katudo rongoa katsu wana nezembi zijili yomikado wana nabi komsa. Shekati para tsambilo mon para est partie adverse concernée sur l'arrangement privé et quel arrangement qui est fait en chambre privée et en chambre publique. Alhamdulillah, bientôt inshallah madame Goudjou Asuni Goudjou Zaya Gadjoka papa Djoualoma papa chaque nauzia kakarouana nezembi zijilio. Wa alaykoum salam moi soit Ali. Watukufu gamina sujet mbili zilo très important. Ikao ini permette ye sujet amado sondia ukaya vomie beturamu ani urongo ureveille quoi qu'il arrive les responsabilités lonizo change bidio wanene komba ou continue komba wenji na wenji ze sujet rahanti bavuni la zanzia ratunwa kakra zamba garombo Mwenyezi Mungu rikontinye bar aminu kaya izura kawana zikawenda zinji na zinji za kauchange. Bon watukufu rahane jaja almaze sujet za hangu do uveho mhono atanga haukaya ze sujet lonizo sujet ya mzaze ya sakrifie mwanahe mwanamshe ya renge mrumme wahe mwana ya kaonyeshe tena mrumme wahe mwana ya lise mwanahe zinru ya baba ise mwana akili ya mwana ya koda honi ya tukaujwa ufanya je enda hate mwana harendi hamade mzazi ya mdenda kawakibu ili ya do seduize ili ya udonenge mrume wa hemwana yende hate mrume wa hemwana zerongoze ende hata zimtuki ya ngazimtuki ya unawende za trotari hakaudoka de na mzazi hakaulala na mzazi ika oblige ye mrume wa hemwana ya nipare ya nambie ili ni mlaumu ya nambie ili ni hundarongoza umabia ni ya hundarenge decision ya juhe ya krawe gajuja rongoze mzaze uwi au kanga wazaze wenji watsonataro. Deuxième sujet ya mwana ikao ya toa mzaza hahe hundani mzaza hahe ya tabi hao ya ebergewa ya lojuma ebergewa jusqu'à maintenant ikao mzaze wenge na wana wenji kabati mwana mzima ukingi mzaza hahe ya mrenga ya mlazao. Izo de sujet mbili jo uzenda hauharaka rahari jaka rijarma ze sujet dopewa mhono atwanga harumo mji mtukufu wa Nzuani ikao mwanamshwa kuzali hede na uvadingwe dunia. Mwenyezi Mungu kujomrehemu ya mlaze wajema parce que quoi qu'il arrive à n'importe garabe mwanamshi hau à n'importe humain yekahafu mromba zinjema mrumbushiliya he mrumbushiliye mbewo
izo de zamwalo. Wa alaikum salam mama Nazad ikao garbo mhuno atwanga harmo mji mtukufu wanzuwa nane ngazija shepo nju kwanza na behindrane jajar mwezi suize za hangu kama nzuni mabini wanadamu mla mwe rejo sosio rawana umira wanawashi mlo juma uambila nambi mlo juma ufanya fitna mlo juma udezana mlo joka mwanadamu shini tsihingu mwanadamu inumba hingu ntiti gamibanunga mlongo sha eske gamisuri kamju kubakata maudu yode ndongo ikao ya relaxi za siwa Komori ikao soti pia winjwa hanyu ni wanafiki nuhimiliana banu haushangiliana hauhambilana mbi haini mwanadamu ya remakoti la mlu insulte la mlu udeyo la mlu posheo wallahi kajaparo hunga thawabu walanga mtoreyo mtume kajaparo hamba ukaya puasheo mtume kajaparo hamba ukaya lea izonrabo winjwa kusudeziwa sha jamais ridei wajaza hapo ujo insultewa shamnu hamada amejudia mzaza hangu mjaju paro juenda tande mzaza hai do bahatisha mwanadamu ni mfanya kwamba reglement du compte ni bahatisha mwanadamu ni mkoriji chanja ju paro jaba mrade mzaza hangu nabiga mujizo do wewe mona kaga mwashi 60 ne Komori ya mwana mshatu zali kao Mwenyezi Mungu amtamani chazo nju kwanza na behengu hewe mwanadamu na dozingare hanyo hahe mrujwa hamba ukaya ngojo fale mda hufale na wale odo joka hufa mwanadamu inumba hengu ntiti winjwa hanuga mdi wazao mwanadamu ntsihingu ngasarma zelezo zinunga nambao makalima madziro ngasarma zelezo zinunga nambao mbi ngasarma zelezo zinunga nambao mafiti mwanadamu inumba hengu ntiti gojono meladwa wabe tulamuni fava sa uyarma zede une insulte wabe mimaitu wabe jana wala we deja odo joka unkrandeya ganjuma beni hewe ganywana washe wenjarmere zoinu gamkaumi ani mikutuzi gamdezanao ziswana zisiwa gamhoba numjitswa zenguo mrukado eshela yojoka wenda ba winjwa hanyu gamjikaza ukaya hunuka maparo jolawa winjwa hanyu gamjikaza ukahunuka maparo johuransi na wenji wakaya kwa wati ye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye wakali hane ziumbe wakali hane malaika wakali wa haina bahingu Mwenyezi Mungu amtamani dainuana nane maswahaba ngerambe wewe dawe nami winjwa vanuka mruhafu wanguvumba zenjema wanguhamba zenjema shanga jwa uzabikader zilendao harme dunia yinu ngajwa makalima majina bao harme dunia yinu sha izo njukwanza na benda sirabaki yemfalo tide mfamau zibake nyikao nyimabaki na jajama za suje za hangu hanina kanimba kwamba hikma na besherea kalima mnajuka ulito wakalobi hujahulitwa banu kasur kama udufu ze video zonga joka bana ngodo ziona he mwanadamu kunji akili wenji ekawa hiyarma zenyi dozinu ona hanyonraji worongo helwanzao wopua sheo wofedhehi wosafihi waduaza ya ukaya ngami maudunsi na ukaya wa alaikum salam mtukufu Ustadhi Bashir woduaza kama udunsi na ukaya woduaza kama udu waka wenji na wenji wakabanu kwa watu izo nizo njoka za mabeni buwanadamu hewe wanawashe wenji wakabanu wakafedhehilana wakaudezana wakaungulana ziswana zisiwa wakawaba makalima sonsi pia wenji na wenji wende wenji na wenji wabaki sirabaki ngarjo ulawa zibaki nyuma baki nywana shohatu na nasi wanadamu liyo kabati shahaja sujolawa kabati shaja tujolawa ngamjolawa ngojohenda ngamjohenda hewe karinji akili karinatso ukutuzi karinatso umani karinatso huimilana haupeu ngamjolitina nambe winjwa hanyu zenye dozi mzi hatukaya maudu mola wa dunia ngamjuka hunga thawabu raini ngo posheo raini ngo deyo raini ngo fedhehi raini ngo ani ngo to fitna raini ngo safihi raini ngo pomagozi wallahi kamna paro jonga thawabu ze vidozi ngajoba kitare haina mzima harmasa soda sibabu hao mruna do limite makalima hahe ni mitiramu ya pa emomo njo subuti ni himilie mzazi ni fedhehi mzazi ni himile mwanamshe ni fedhehi mwanamshe au ni himile bani hangu ni fedhehi bani hangu yekangamde muhamba we kalbosh yekangamde muhamba we kalbosh muhamba we vampire muhamba we ani muhamba we demo izo dezida za hangu shanja paro nje harma wazi ya mzazi nja paro nje harma zungu za mzazi nja paro nje harma zungu za mwanamsho hangu nja paro nje harma ufedhe na winjwa hanyu mjilokari gani harma zele zunga mde yao garjora tse dunia inu gani hetso zampreti zino wana hakuwa juwazi parise mza yangani na wana gormadu haziga mabao mbi
mimira hanja amlilonzali wa insha Allahu dans quelque temps ni kembaba mlezi e mwana hangu maudio jarma zero zado shaka mbaba higaja kaudo fedhehi hakawana na bizijilio hewe mwanadamu shintihingu bon watukufu ngandeo harma ze sujet parce que j'ai pas beaucoup de temps je vais au boulot watukufu ye sujet mwadonjuka huja ya mzaze mkomori ulo Marseille vanu ya rengem rumshi wa himana wa alaikum salam Muhammad Mbaye ya rengem rumshi wa himana baada sari vu li ibrahim hono twango ya mwana mshatu zaki shandi rongozi haina mdula mwerezo ukaima ze video zini ngizo tare haini mdula juu heli ya rongo wao basonti pia simaiti lo utijeba nubo mkomori ulingeke hanyo ya upasheo ihanywa ya mwambambi maudo badungwe dunia ze video za ndo jokaziwa Mwenyezi Mungu ananike hatima njema ya nike mwiso mwema rasi wana umira wana shohatu hani joko jabana do jokaya onti pia ngasarma msiba chaque dans 3 jours garjo do azazati dans 9 jours garjo do azazati rijeban harma ze gueule ze bouche gueule rijeban do mbambi subhanallah gamombo Mwenyezi Mungu michiramu Mwenyezi Mungu yanike hikma na taufik ngajeli nti parodia mzaza mruba wala nti parodia mwana msheba wala nti paronjia mazungu za mzazeba wala nti paronjia mazungu za mzaza mruba cheyo jonde za mzaza hangu do ton Paris mon soukaya ma mère elle est intouchable mais pour insulter c'est pas normal subhanallah watukufu Gamjo harme sujet mal. Ikao, ça c'est le retour du Turam. Car Jamba nous retourne à nos siku. Et ce sujet. Cheika obligé. Harma sujet shuhina shuhulonizo. Nambilazo. Yinu ikashoka. Nzaza hatu ikao ya rengem rumme wa hemana. Ikao imanahe weide mtiti. Gena mana mzima uoge mayoti. Gena mrumme. Gena mwana mzima uonge la Réunion. Gena wana waili hunu Faransa. E mwana mege malanu kwamba Rennes. E mna mwana mshenge hunu Marseille. Ikawa mzaze weizo ya fanya. Mwenyezi Mungu napone shari. Zaho wazaze. Walona ze fikra fantomu. Watouye wa ukaya ishemana ya hala mzaze kajihula. Ishemana ya hala mzaze kajihula. Ikawa winji. C'est pas la première fois. Mtibia zekati parofanya sujet en 2020 ya mzaze ikao ya mrume wa mzaze harege mwana wa mzaze hali mzaze abaye manyatirongo wamba dai hanywa utipate mrumango aibu zede hata skandaski ajali ya Turam sipuli wa mabandi shawadi wa zokaya katuramu ile enorme Turam mrume Turam kashangazia Turam kati Bretagne Turam kati Msiruni Turam kati Paris Turam ke Marseille oui, Johan Mbabou Haumlongo, Kamti Hadmane Djidji la Marseille, là où il y a toutes les Comoriens. Chagani Hadmana Midj, Wakimataha, Gambabou Hao, Chamo Djamou Gambabou Hao, Mjokorijewa. Turam, il est ici. Ici, c'est chez moi. Ikawem Zadzawoi, et Mwana Hahe, Hamlezana Maname. De Wanaume Wabala ze profit. Walo pre, walo wazaze, walo noana. Si wasaya wakato kuja tuparo johuja. Mrende daho ni angale manangale na mzaze. Uhamba mrela hitima. Haungulo na shahawa, shakinyama. Ikao, yemana mmewa yemrumme. Deheda hata yalemewa. Et on a au kaya, j'en ai marre, je suis fatigué. Gamsikinem rumahangu, vaut mieux que je parle avec Turam. Yala tuif. Et madame me voyez, des dates à Kaujabé Hanyo Yanabi. Turam, je sais que c'est honte. Mais je veux venir te dire. Parce que déjà j'ai mal. Gamanzonitla weni evade. Parce que ils ont fanya ou ils ont fanya damina mzadze. Tina subutini kenti. Hodahoni abasa. C'est vrai, je fais beaucoup du mal à ma femme. Si fanya ma fiti damina mzadze. Changi obligatoire pour Turam. Njiretiri. Na ijomkinishi ya sujet ou Paris. Chagam tononji. Et hadisi jiriji. Yana chief. Oui, moi, Shabab, il y a le lamwana. Madame Sheikao, il y a 25 ans.
ikao woi mwana wane wa mzazi woi mzazi woi ngena mwana mayoti mhu kena mwana la rinyo hakina wana waidi hunu Faransa yemzima yoka ya daubini yoka hunu yoka rena mwanamme mwanamshiga hunu masambuza na mwanamme baada mbuza na mwanamme dawala wazazi watsukiri walala dawala wazazi wanzu waduhe darmaze bali neze konseli neze torabu za haina usiku leo mzazi ikawa ulona wana mzazi wa 50 wedao ulona wana kina ya wana hao kina udojoka ya hureme hata ibidi ka hulemewa ukenso dahoni uvumwe shaga wazazi wenji wazaya walona wana watia hata watuna ukaya hapa sana nzie horema baini yopata mraibu na ni kina yendelo wana mzazi hajeleke mzazi wa ambiance finalement hajuhane mrume wa hemwana ibada jone mrume hemwanaje mrume wa yedi ajayani paramba turam tipuwa mahanga mpoma hatileme nga manjon juhen klawe sabeza jilihini habatono kaga mjon jenu habie ngojon laumu kuna unaona kama mwanadamu shanjo oblige nu habi habaturam tulole mrumshango tikaze mrumshango sha baada tikaze mrumshe ilikuwa mzaza mrumshango ihondi hora kawiyeshi njakana nyumba mzazi hazema na atidange nyumba sha rikayabu hata mtuju wa betura bo mzazi wetu mkubaliaje mzazi wetu mtuju wati mkubaliaje c'est normal mwanamke ajidefende mtuju mzazi wetu mkubaliaje sijihundu mzazi galifanya ngosolizo sha hadoni ke mwana hangu shahula yohila na zinru yohila final mabanda gumniko tikauju wakangufanywe mndu mshahangu ye mwana hae ani masahiri ile mwana ya tudona izoka do fanyao sabezoka jo wi habati kauzijua banga bombaba Afrika Senegal nsinasubuti nivumba mahala ni mbaba okoka ya mujua basa ikaweda kumfanya malala ikawe mndu mshangu sevra nango suku mzaza haheri komunike malalao yeto bakondani yekaroha katina fanyao izorfanyao suju warfanya mafiti deva mndu mshangu gajaka uziona gajaka ujirande kon a partir de son malati na mndu mshangu yankili kaiti shabatura tilemeo mzaze gemkaidi heni wakati gwanzorogo za mafiti zina sidi hata mimi gamina pitie ne mrumshi msujwa nifanyaje na mimi deja mzaza helifanya ngozi nje botura ni ede ni evade saba ni evade hao libidi ni uede mrumsha hao Mwenyezi Mungu yamprotege Mwenyezi Mungu yamhifadhi nawe na mzaza mrumshe eske a vrai dire hunduma so hata ulala na mzaza mrumsha aba botura tizifanya tsana jwa kuzishia ya latif sabu mzazi mwiza ya mwana nguza yo mwana wede hataye mwana hao yalali na mrumme ilitina ukanifikira he mrumme ola msilazi katipa kufanya suije ya mzazi yalibie mrumme wa he mwana na William Beha Turki yambie mwana hao ukaya mimi gamudu na hulezimu baada mzazi yusuje na paro ifanya ngwa jina mzazi yalibie mrumme wa he mwana yamlibia gamushlanyo tipia yamlibia bie wenda Turki banda wende Turki widi jesai wende Turki yemruma hemana hambie mwana hahe emrumsha hukaya gamwendo hazini yekaja kafanya zihunu Marseille gamjo huja dans une semaine à 2 semaines gamjo shila pia disobo na yamba bahola mzaze bahe hambie mruma hahe ne mwana ukaya gamwendo Turki na hulezi parce que mzaze commerçante na bala hatinze mruma hemane bie bahe hadungana dena yeye mwana hadungana dena mruma hemana wende Turki sha ye mwana ngupanse ke mruma henge hazini bahika gamweshela nyoti pia gamweshelia usule sarta ola mzaze nda hulezimru mimi hadisi nanya bayokaba nja parodiwas ola mzaze bale ula Turki gedene mruma wa hema na duana ngeloteli na bale mruma wa hema na ngupanse ye mrumshe ngupanse ke mruma henge hazini mzaze nde hakansi hahulu kostumu nazim hapare mruma hahe de mruma hahe ulohunu masengu monesu kati ulu costume ti huluja am video ola mrume wa hemwa na habirodi ngoni kaja jirande kontu kabala mzaze garma appel video est-ce que gamweshla kamtweshelea est-ce que gamweshla kamtweshelea ola mzaze ola mrume ha bada garma appel video de mrumshe ha demande mrumsha
habashiri ikanja unanai ibahanu wakansia boloteli of konyo ola mbuka vedabira haba no mbabamba utishidani batimona ngamweshila nyoti pia mitijudwa za sujena yamba subhanallah wakati la mzazi hakupe video banda kupe video yemrume mbaba pale mwana habeba mruma habagondo hazina bashe simonode na mama hongwa Turki ngolote li hofukoni hamzaze ya latif Mwenyezi Mungu namnike khatima njema. Merci beaucoup. Mwenyezi Mungu namnike khatima njema nike musomwema. Izo ndongo ikawa wazazi wazifanya uharmotino. Izo ndongo ikawa wazazi wa 50 kwa jirondo majeni. Wazazi wa 50 kwa jirondo kaya kwa unazahawa. Wazazi wa 50 kwa mzo wadote erano wana hawa walona 20 ans. Ya latif mzazi wambaga una mana walona 20 ans. 21 ans, 22 ans. 23 ans, 30 ans. Kina ya unete cinema. Shanzia ya bula itsore mwa hata yende hata idono kwa wana wazaya. Ngira be mwana hemru mshaha. Ruma he mwana ha. Ikawe mzaze woi. Ola shababi hanabia turam, je regrette. Parce que mshaha ngu. Ngeka wakibu. Mzaze ha yamlisi masahili. Utabe mzaze hamlisi. Dawena mzaze mlisi. Ye mwana masahili we mrumme. Mumenye mwana akili. Ye mwana gia bubo mzaze hodani. Ye mrume basanzaba harudu da honikatsuheda parce que mrume izo yafanya dena mzazi wa mrumshahe hende hata waye haunukaya izo mzazi yafanya ngujo mfanya hata mredeka wa kibuba ye mrume basanzaba hatawa hajaji anambie ili maudukazi jansi jumlaumu gamtedeni hulaumu banubo mwanamme daba baike tikadamina we face à face si wataki si humenase si hulaumu gamdintina nuhambi kauti mwanadamu wenu husi mbukado la mzazi wa hemrumshe mwanamshi mzazi ndio chichi wanambulele kababa gorambe sur le franchis si jobu lo kakari mloke kabande girabe mzazi hemrumshe ça c'est quoi ça ya rabbi nyesi munaniki khatima njema poneshari sho wazazi amanda wanu ikosha daboti mataki tu mets ton place là abaturam t'as le droit mais comment je peux faire il est mwana emrumshangu sabasho timrumsha humlole shara shangu na mtume shaba sakabati umrume yabo yaboti mrume ukahulana na mzaza ula mwana basaharudi et message yangu amulogo sobo mzaze wewe qu'est-ce que tu vas faire pour libérer ta fille et mwana haongia bwana dia kawakibu kati mwema humrange mrumshe emrume mkayabo wakawia shinyuba nzima ye mwanange yabo ngekawakibu katufanya hazi katwenda hazini ngutsongolala na ujuha na mzaze ngulalo dene mrume wa hemwana ye mwanangu zangalio il y a des choses que vous me demandez est-ce que ça se passe dans notre communauté les imbéciles gazi jirio yalatif Nyezi munaniki khatima njema ya Rabbi. Nyezi munaniki nisome ya Rabbi. Wiyaka kuli mwanadamu nguozi ya gemrume wa hemala. La hemrume ba nguozi accepte mzazi. Yego ngubandeje uladina mzazi hao ya bulele kababa nakoli la lemewa désolé le kalimari. La lemewa. Si zamba gamjo zamba li lemewa. Akamu ya zawa na tono maduha ziwa lola walola. Ye lemewa ekakutu respecte botulaje gamzambo. Ngamzambu benga mhabubu mzaze wewe ye mwana hao kujuka mzungu waje humlisi mafiti humlisi maji humlazisa masahiri kutina watufanye mwana hao mwana hao radaka wakibu hulenge mwana humli hulenge mwana emrumae hulala donate emrume data gede guton emrume halemewa juha hatwa wahonuka ya kana kontinye kombada ina we ya dola la de ina we helilo na bongole mrumshaha wewe mwana mme watimbulo na roho na noshaha ukawona hizo mzazi alisoma mwana huwa mzaya gomlisho masahiru mmenya akili ya Rabbi wanyinganyije
subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu aniki khatima njema ya Rabbi. Na mwangalie la pauvre, elle est là comme un dada. Giyabo katushida reklame ya bati jau bada mzaza ya menye esprit mzaza ya mdede kawakibu mzaza gurudu kawakibu hasibabu mkololo gurudu manao kawakibu hasibabu je sais pas quoi urengi mana hao msakrifia hasibabu mana mnajodo hutea na mnajibu mzazi mjusha hawa ulade ni mrume wa himana hao urege mana hao umrede seho na poteshe mrume hedeza kuna ka uparos utu ubehani wabego msharshe ya mrume wa himana raidi humrede ziyo bahele jingu dabali na tula kagina na shoha ya jakubali ya donenge mzaza himrumshe ça veut dire quoi ça ya Rabbi hiwa zazi mais moi je le sens maintenant. Je ressens maintenant la douleur d'une femme. Une femme qui est enceinte. Ma femme, elle est là. Je vois comment elle souffre. Si Kaumabia nous kamrumche, ou l'homme zéro, il y a 1 mois, 2 mois, il y a Tsoungarouk, il y a Nzuyalale, il y a l'allée au Pande. Moi je subis parce que j'ai ma femme qui est enceinte. Je vois comment le soir, il y a Karilala, il y a Midiaha, il y a Unamia, Hakawajaou, Gousoufri, quand tu dois aller côté Rwajina, Abasaga Monere, il y a Vireyel, il y a Mrumche ou Soufri, Nabaska Doumabelukaya, quoi qu'il arrive. Mrumsholom zero yo tabia hamila mezishenda yo souffre yeka hunduruk maravia là maintenant je suis là avec ma femme je vois comment elle est gamono heliadio ya tujou la tujou siu yimasiu ya juu ya kenti ya nja respire ya sheri nike jau sheri fanya jau ruku katsuhuja ya lale upande gutabiu ya lale koteni gutabiu ya lale hadingo gutabiu moi je ressens de douleur maintenant vous wadzadze mtabiha pendant 9 mois de grossesse tu oses de faire ça à ta fille ta propre fille ko ose ufanye hizo à ta propre fille mwana hao wa mzaya hombani hao umenye akili umrege mrume bahele jibu zilumenlo le jirinilo et non presses comme lui ya ozi ya dola na mzaza hemrumshi déjà mwana wonge ge bizarre elle est là elle a pas sa tête dans son esprit ge kawakib hadi somalala hafanyo masahir mzazi abasa qu'est-ce que tu vas faire mzazi amadawe le moment que je t'appelais tu m'as pas répondu wakati wanji mwajo kamituram tu m'as coupé le téléphone je t'ai laissé un message sur WhatsApp je t'ai dit de me répondre t'as pas répondre je t'ai dit tout ce que ton beau-fils ton mari parce que il est ton mari et ton beau-fils je dois katubu mzazi wakanza ozi wambegwa nzonelezo malizo zaidi juhobali mwana honda tsahifundi yefundi Senegal no Marseille yedi ya mzungu ya mbutu e mwana hao ya reve ya juu ya hutlawe haukaya iso mwana hao yakawona eki akili kozoloni hajujua ya tlawe kajajo bakia ya juu ya tlawe parce que des logos de suicide et qui m'a beaucoup de mtachaso je joue le nom d'Allah. Et que maintenant que j'aime chercher solution. C'est moi Turam qui va venir chez toi et filmer chez toi et te filmer et avouer à ton nom et ton prénom pour que notre communauté, les Comoriens te voient. Mzazi et Kakujaju, what's a solution? On dit ça il faut du Sénégalais où il y a zunguwe manaha, il y a butwe manaha, il y a mana ya réveil esprit, il y a joie ya jitsa, amhula biyo na Mwenyezi Mungu. Wallah ngamjo jani hubenu weze sura zao nana le dzina lao no mjini hanyu wakomeru pia wahuju miti sawa ne makalibo sholari mazelezo wadongo fedhehi wadongo pasho wadongo vuba miji wadongo vuba madzina wangu yaboga mhambo mzaze wewe avec le respect alors que t'as pas mérité que je te respecte. Mwenyezi Mungu na hifadhi mna mwana basi pas facile na mbebo mrume ukaya eka ukaujo gaona mwana shwa hau gaona mzazi kujajulana ni mzazi mwana mzazi mrumsha shaizo pia hukanza ze profi wajaza haku gamtoa umadi gamtoa malibu wazazi ni kama zababi
wala hubari nunua haja ilwa dum kantini. Ça veut dire quoi? Ça me demande les poupées. Na me demande ngeze kumkompro mrumie. Nemtije mdo paranaibu mwangu wa Roma wanahan. Ale na me demande ngeze kumkompro mrumie. Na me demande ngeze kumkompro mrumie. Njuka kumkompro kena oda ya babu kemza zola timrenge. Shaka mduma ngu wanahan wa Roma wanahan mladida nyina. يا لطيف سبحان الله نزم نحفظ منا وإن شاء الله نزم بمنك ختم جمع إن شاء الله وتكفو قام جوار مو دوزيام سوجي قام جوار مو دوزيام سوجي إيا مادوم نزم نحفظ وزازهاك وزازم لو مارسي ونجوهانيو كم تكوبا لك غانيو مزازي مجيهان سكايا غانينا 45 ans na 35 ans. Kabati mzazi ya basa ya dona 50 na 55 ans. Izo pia kama mdunge mdenda bienu wanatutwa wala wapilobari ni wajahun. Watoto wapilobari ni wajahun wenji ngwanaoze atotene malalao neze njizi wanjiamvu wadom kantino mfanya ni uchamvu. Zinazo ntipa gwanzwa dorenge mapesa ze allocation. Gwanzwa dorenge mapesa la kafiahan. Na mjaki ni mlete sinema. Mbeki na sita na nuana hani. Nyambeki ya sita na nuana hani mlete sinema ba ulisa. Mimi kwa tsata mzada jo par jenda wan titoreya de mana msherango hunu Marseille ajo par jos kutukatura muhandraga tasela la damina ikati tiji conserve hata tilola abanga mwile muhana fasi tiji conserve hata tilola abaha gamu ikonti ya nafasi paso gamina ya halal. Shema kati yao onjadamba gawambo kaya ha tunamubala kolikatsurema ola hafuma ume ola n'importe quoi. Vous pensez que je vais tomber dans votre piège? Njani mkatini njaju jajeni mkatina kan njaju pancho kana amvi mais maintenant amina iloba ni halal gam amini katsi yako doka amin gamine an c'est conserve. Il est charango ndoshi fanya ndo shojibiwa nyezi mnaponesha rishahan mwazazi mala hitima majihanti kepa bazi hanu mrenge mazaba ya dom kansini mwani kama pesa si wasal conserve énergie le conserve ya super mike godo atarajo kansini talebi ede ya mrume kajala wakati nyezi mnaniki khatima jina. Gardons le deuxième sujet. Je regarde mon temps pour aller au boulot. Deuxième sujet, Gamlongo Zonyuana Ikao, Marangwa Ujahunu Manga, Newamzani, Nemaparahani. Gamlongo Zo, Nimazababi Ikao, Marengwa, Newamzani, Ujahunu Manga. Gamlongo Zonyuana Ikao, Mazalahum. Bangasina Mzazaha tout souffre. Il y a hébergé plusieurs fois en Marseille. Il y a la Zouahoula. Il y a basé à il n'y a pas plus important dans ce moment de plus que nos mamans. Plus que Mzazahan. Gabo Mzazahan, il souffre mana ya mvuliza. Owana haiti mana mzima wa mvuliza. Et Mzazahan ngutsongo la Zouaha ina mbabahan. Est-ce que c'est normal? Une maman qui t'a donné ta vie pendant 9 mois, de te garder dans son ventre, de souffrance, de t'élever depuis que tu es né. Yahoula, Yahou Titi, Yahou protège, Yahou Hams, Yahou lis, Yahou change couche, Yahou fait tout ce qu'il faut, Boumzad. Tu trouves ton année le kilo de négliger ta maman. De laisser ta maman le moment difficile. Tu as oublié que tu étais un bébé dans son ventre jusqu'à ce que tu es né. Il y a un porte dans ce bras. Il y a où protège. Il y a où hams. Il y a où lisse. Il y a où changer couche. Il y a où bien l'école. Hata où tu as âge de 18 à 19 ans, 20 ans, 21 ans, jusqu'à 35 ans. Tu négliges ta maman aujourd'hui. Tu négliges ton père aujourd'hui. Tu les laisses comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez même pas que un jour, ce que tu fais à ta propre mère, tu vas faire ta fille ou ton enfant va faire pareil? Est-ce que c'est normal de négliger ta propre maman à cause d'un foyer ou à cause d'un mari?
Oui, un mari, tu laisses ta mère à cause de ta femme. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, Europe? Mzazengu huzayo. Ya hulele. Wende hata utsawe mrumme. Ha utsawe mrumshi. Ulati mzaza halo berger wa malaru ya Marseille. Ulati mzaza halo ya lazi wa malaru ya Marseille. Alors qu'il y a un Germain de France. Alors qu'il a beaucoup d'enfants. Vous ne pensez même pas que le paradis, il est sous, au pied de nos mamans. Al-Jannat tahta aqdam al-ummahat. Il y a un père en Guyane, est-ce que c'est normal, vous, les enfants diaboliques, les enfants chétaniques, les enfants, je ne sais pas quoi, décalboches, est-ce que c'est normal de laisser ta mère de souffrir? Est-ce que vous pensez que bientôt, Vitamine H, ma femme, elle va me dire, Hati Mama, écoute, ma mère, elle est très importante, plus que toi. Je peux dire à ma femme que tu n'as pas le droit de critiquer ma maman. Et tu n'as pas le droit de négliger ma maman. Le jour que tu vas dire ma maman, et ça, je vais te laisser partir. Et je vais te donner le talak. Parce que ma mère, elle est très importante, plus que toutes. Mbumshe yo huratse deza. Mbume huratse deza. Mzaza mbweke deza mpaka hafu. Na daiki hafu yo baka mwespri ya. Yede ponju kumwambia ni bumajimu. Maneglijua wazaza nyaswa budu wangu washi. Maneglijua wazaza nyaswa budu wangu waumi. Mzazi est sacré. Une mère est sacrée. Benga mhambio bo cinema. Mzaza wange unutsongola ziwa. Mondiani. Ne wangu. Yo bergeois ou ni otolon soit vide. Yo bergeois ou ni otolon soit rare. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir une mère qui souffre dans la rue alors qu'il a ses enfants? Il a ses enfants ici. Il a souffert de vous élever. Il a souffert de vous éduquer. À ce point, vous négligez les parents. De laisser ta mère ou ton père dehors. Alors que toi-même, tu peux penser que si il m'avait avorté, tu aurais être là. Si il t'avait abandonné, tu aurais être là. Ya Rabbi, Mwenyezi unanike hatima njema. Mwenyezi unanike mvu na jitahidi. Wanashohatu wasufre wazaza kwa sufreo, wana négligeo, wana abandonneo. C'est pas normal. C'est pas normal. S'il vous plaît. Mwatinenge mrumsha mrume haka très important plus que votre propre mère. Yanatif. Sabu wangu wa shwadu ngombe ukayuhamba mama hao. Simbemba n'importe quoi njuhule mapi. Au moins que tu vas dire que donne rien à ta mère. T'es qui toi? Quand je suis ton mari aujourd'hui, c'est à cause de ma maman. Parce qu'elle m'a gardé pendant 9 mois dans son ventre. Elle m'a élevé et éduqué jusqu'à ce que je suis grandi. Et là, vous voulez nous séparer avec nos mamans et nos parents? Femmes comme vous. N'importe quoi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Yahifadhi wazazi hatu. Wazazi na mwombeze dua. Wala ngamwambie ukaya. Sisi zao ya wabasa. Nitsikubali Mfaransa anambia ukaya rilele hamadao. Mwana yo adabishiwa. Mwana yo rimwambuda. Mwana yo eleziwa. Chikedo anza Jenkins. Doit bien Faransa mwana carrément non. Demain, Inch'Allah, ou après-demain, je vais voir mon bébé, mon premier enfant. Vous pensez que je ne peux pas la gifler si elle fait n'importe quoi? Vous pensez que je ne peux pas la corriger si elle fait n'importe quoi? Je ne peux pas être comme vous les mamans. Ika umranso wana wa mshidini, non. Mshidi. Ah, baba sango chikazo. Gojo junda komo ngore mani malundi gono majaisima ni bomana. Gwanzo joksoge njajalini. Gojo junda komo limide na huza gojo nda hula wabaki hata ufanye 20 ans usufre. C'est ça la solution. Nyezi munanike khatima njema, yalike msumwema, yalijele joka na heri inshallah.
هو هنزاهي رب العالمين يحفظ وزاد الكون والسفرة المتين وانا وبندونه mdoji wa bwana wa sokaya utsendi hata hulenge mrume humkofi kirani woni okembu mahonge très important rahane mzaze izonrabo emrume mawdungu johuran tsendeza awu mrumsho mawdungu johuran tsendeza yezunga ifadu mzaza kuwoi wana hahi walevé avant que soit trop tard inchallah watukufu mjua ka ça fait longtemps sur mazelizo et tout le monde c'est pas le 32 maintenant le 32 maintenant il a une famille il a sa femme est enceinte, ma femme est enceinte, je vais prendre soin d'elle, je vais l'encourager et la donner tellement amour, parce que je vois comment une femme enceinte qu'elle souffre, je ressens de douleur, je ressens même si quand je suis là, je suis au boulot, je ressens que vraiment dès que je ne suis pas là avec, il y a une grande absence, parce qu'elle a mérité que je sois à ce côté pour la consoler. Nyezi mnanike khatima njema yanike misomema yarjangiye dojoka ya udana itinjema hata mpaka leo bon longue vie à vous et longue vie à toutes les femmes qui sont enceintes courage à vous na hena manamne ulona msholo mziro la dojoka ya ça c'est le moment de consolation ça c'est le moment de complémenter essaye si ta femme est enceinte essaye d'être gentil avec essaye d'être compréhensif avec essayez d'assumer tout. Parce qu'avec les hormones, une femme enceinte, elle peut dire tout, elle peut dire n'importe quoi, elle peut bouder, elle peut être vraiment, il faut que tu sois calme et les encourager, parce que là maintenant, je subis ça. Et je suis très content quand je vois qu'elle boude, alors que dès que j'étais son ventre, je vois qu'il y a vraiment une stratégie de calmer. Attends pas qu'à boum. Yazimna niki khatima jema aniki misomama insha Allah.